Hala, sa noon? Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna be unboxing a mystery box. Wow! So duhanin sila kabuok. This is worth 99 pesos. Tanawan na to kung worth it ba siya or sayang. Ako na nagablihan guys, so una kayo excited. So usara na siya kabuok. And then charan selfie stick. Selfie stick ni siya guys. Okay ra. Kira siya guys. Madarag smile. So next is karing dako na atong ablihan. So kay sud ani. Okay, ito na siya guys. Let's see kung worth it ba na siya. So, tag 59 eh. Then, akong order is talo kabuok. Talo. Okay, so first is headset. U19 music U19. Sana all in color yellow siya guys. Sana juga headset. Wow, nice. Like that. Headset. The next. Sama ni. Next is pouch. Okay, pwede siya sudlan og mga koan, bisag unsa, pwede make up. Nice, I like it. Thank you. Next. Ay? Mask. Pwede mask. With wire. Ay, wire na ba? Sa man ay? With koan ka ng sa man na ay? Basta. Ano siya guys? 3D mask with koan holder. The next. Ano sa man ni? Universal stereo.
Naman na siya number na. Pwede na ibutang imong gadget, cellphone, or anything. Okay. Nice. Ayun, saan man eh. Okay. Nice. Okay. Next. USB cable. Fast charging cable. Sumarag. Parehas sila charger. So, ang color na ko is black. Okay na, nice. Next. Last. Last na noon. Nakakasana all dyan eh. Oh my god. So last na ni siya guys. Sealed pa siya as in rumors. Kung ano ha. Hello. Oh my god. Abi og cellphone pa siya. Oh my god. Super worth it guys. So guys, mata ko mga tulad sa mystery box. Worth it. Sige, especially sa power bank. Ako nag-expect ano. I super love this. Thank you so much, super. Thank you. And headset pod. Worth it pod siya since wala ko headset. And also this cable, USB cable kay akong charger is bati na siya. Hindi na siya magtarong murag si. And this also magamit sa din ako sa office since usahay ganahan ko magsita na video while working. And kanisa I really need it right now kay grabe nagkalat rig mga lipstick, ballpen, mga unsa pa na diha sa akong bag. So I really love this. Thank you so much. So guys, sa gusto mo order og mystery box, ako lang i-butang sa description box ang link sa akong gi-orderan ani nga mystery box. So thank you so much for watching guys. See you on my next vlog. Bye.